Ibihe byiza mwese bakunzi ba Sports Journalism Galaxy TV. Aka kanya rongeye kugaruka ku musore w'umunya-Uganda bamwita Ronald Sekiganda, umusore ukomeye cyane, umusore urimo wifuzwa n'ikipe ikomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ese iyo kipe ni iyihe? Ese uyu musore aramutse aje muri iyo kipe yayifasha iki? Ese ni ngombwa ko uyu musore aza? Ese uyu musore arazana nande muri ino kipe ikomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda? Ese uyu muhungu Ronald Sekiganda abantu aje gusimbura cyangwa se umwanya ajeho arusha abantu aje gusimburaho? Ni umusore w'umuganda ukomeye cyane, dore ko niyo kipe aje gusinyira nayo isanzwe ifite abagande benshi. Wakwibaza ngo iyo kipe ni iyihe? Bayita Nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu. Ese mbere yuko nkomeza nkubwira data zigiye zitandukanye z'uno musore, nkubwira amakuru arambuye kuri uno musore, nkubwira byinshi bigiye bimuranga, wowe nk'umukunzi wa APR FC urabona uyu nguyu Ronald Sekiganda ari we gisubizo ku bibazo ikipe isanzwe ifite? Nicyo kintu nshaka kukubaza mbere na mbere. Jya muri comment wandike ngo ni igisubizo ugereranyije n'abantu benshi bagiye bahari, ugereranyije n'abantu bakina muri mediane y'ikipe ya APR FC, dore ko hariho mwanya uyu muhungu Ronald Sekiganda akinaho. Jya muri comment wandike niba aricyo gisubizo muri mediane ya APR FC, cyangwa se uvuge ko hakwiye abakinyi barenze uyu nguyu Sekiganda ku rwego rwe, hakwiye abakinyi bakomeye kumurusha kugira ngo ikipe ya APR FC yamaze kwegukana igikombe cya shampiyona, yatwaye ibintu byose bishoboka muri kino gihugu cy'u Rwanda muri ino sezo, ibashe kuba yagira mu matsinda, dore ko arizo nzozi cyangwa se ibyo byifuza by'abayobozi, abafana ndetse n'abandi bakunzi b'umukino b'umupira w'amaguru, ko bifuza ko ikipe ya APR FC yagira mu matsinda ikareka guhatana hano mu Rwanda gusa, ahubwo ikaba yahatana no ku rwego mpuzamahanga. Rero bakunzi ba Sports Journalism Galaxy TV, icyo mbasaba ni kimwe, ni ukujya muri comment mugatanga igitekerezo niba ari ukenewe cyangwa se hakenewe undi umurusha. Ikindi kintu mbasaba nta kindi, nuko mu gihe tubanye mu nkuru ukaba byishime, dore ko nk'ino nkuru dumwe mu bantu ba mbere bayibreakinze muri kino gihugu cy'u Rwanda. Iyi niyo channel ya mbere igukubise zandani kuri ino nkuru ya Ronald Sekiganda, kuko ntago ari ibintu bye byagatangiye kuba kavuyo, kuko n'amatransfer akenshi narafungurwa. Rero mu gihe nkuhaye iyi nkuru hakiri kare, dufashe usangiza bagenzi bawe kugira ngo bamenye ibyiza, kandi si ibihuha ndakubwiye, sindi ya macano ayazana amakuru y'ibihuha cyangwa se azana ibintu adahagazeho, ahubwo iyi nkuru nkubwiye ni inkuru ifitiye fact. Dore ko bamwe mu bantu b'indani muri APR FC bavuga ko ubundi umusore yakwiye kuba yaraje mu kwezi kwa mbere akazana na Denis Omedi ndetse nta Kimu Kiwanuka, ariko ntibyakunda kuko ikipe ya Villa Sport Club yanze kumurekura, dore ko hari n'undi mukinyi nkuru yonzaye breaking muri no minsi iri imbere, nawe ukina na Ronald Sekiganda, nawe ugomba kuzana mu ikipe ya APR FC, kandi bose akaba barasinye imbanziriza amasezerano zo kuba bazaza mu ikipe ya APR FC yo mu gihugu cy'u Rwanda. Rero uyu musore bamwita Ronald Sekiganda, akina hagati mu kibuga, akina ahazwi nko kuri nomero 6, dore ko akina zone rwose, ubona ko ari umwe mu bakaseri atari abagezwa, ahubwo ari abakaseri ba kera, kuko ni umusore ubona ko akina bya bintu byakiranye byo kurimbura, aho akenshi Tadio Ruwanga Engineer aburi umwanya mu ikipe y'igihugu ya Uganda. Ubona ko uyu nguyu Ronald Sekiganda ari we usigaye ubona umwanya ubanza mu ikipe y'igihugu ya Uganda. Uyu musore rero arihariye cyane, dore ko afite indeshyo nziza cyane, afite 1 na santimetero 95, bishatse kuvuga ko ku cyitwa indeshyo n'igihagararo by'umubiri ari umugabo mwiza cyane. None ku mwanya akina nka nomero 6 bisaba ko baro zimwe na zimwe uzigarura ukoresheje umutwe, bishatse kuvuga ko no ku mutwe ayoboye, kandi umwanya nomero 6 ni wa mwanya ugusaba ko rimwe na rimwe mu gihe ibitego biba byabuze, nubwo uyu musore byamwishe muri ino season nta bitego byinshi yatsinze, ariko akenshi na kenshi nimero 6 aba ari wa musore nawe ugomba kujya gutsinda ibitego by'imitwe. Dukunda kubibona kuri Carlos Casemiro w'ikipe ya Manchester United, kuva muri Real Madrid akajya muri Man U. Tubona ko umwe mu bakinyi bagira uruhare runini mu bitego byinshi kandi bitsindwa by'umutwe. Rero no musore ku burebure bwe 1.35 na 95, ni umusore muremure cyane rwose, birumvikana ko ari umusore ugomba kuba yanafasha kuba yatsinda ibitego. Ariko mu ikipe ya Villa Sport Club so umusore ubitsinda cyane, kuko ndibuze kubabwa kuri statistiques z'uno musore mu ikipe ya Villa Sport Club muri no sezo ishize. Wakwibaza ngo rero uyu musore
Ronald Sekiganda yakinye mu yahe makipe? Ndakubwira ko uyu musore yakinye muri KCCA, akina muri Proline, akina no mu yindi kipe ya hano hakuno rwose mu gice cyegereye u Rwanda, bishatse kuvuga ko ari umugabo ukomeye cyane. Uyu nguyu rero nakubwiye ko akina kuri gatandatu cyangwa se agasa nk'uhengekwaho gatoya, akina kuri karindwi, akina gatandatu ariko afite n'ubushobozi bwo kuba yakina kuri karindwi, dore ko akagura akoresha arimo akina umupira, akagura akoresha kugira ngo ayobore umupira neza cyane, akagura akoresha kugira ngo ategeke umupira iyo ashaka kuwugeza ari akaguru k'iburyo. Kandi nabwo yego sinshaka kumupfobya cyangwa se kuvuga ko adashoboye, dore ko APR ntabwo akwifuza umukinnyi mubi, kandi umukinnyi ukina mu ikipe y'igihugu ya Uganda of course aba ari umukinnyi ukomeye. Ariko kubona umukinnyi nk'uyu nguyu ukinisha akaguru k'indyo, kuko abakinnyi bakinisha indyo ni benshi cyane, ubundi biba byiza yakoresha amaguru yombi cyangwa se akaba yihariye cyane cyane ku kaguru k'ibumoso. Ariko kuba nanone ari umukinnyi ukomeye akaba akinisha indyo, nacyo ni ikintu cyiza kandi cyo gushimwa ku APR yatekereje ku mukinnyi nk'uyu nguyu. Rero uyu musore muri sezo ishize mu ikipe y'igihugu ya Uganda rwose abasha kuba yakina imikino 6. Iyo mikino 6 yose ni imikino yabanjemo, ntabwo tuvuga gusimbura. Imikino 6 ni imikino yose yabanjemo. Uyu Ronald Sekiganda yakinye match 6 zose, ariko nta gitego na kimwe yabashije kuba yatsinda, igitego ni 0. Kandi muri iyo mikino babwiye ni imikino uyu musore afitemo ikarita imwe y'umuhondo, nta karita y'umutuku afite, bishatse kuvuga ko ni wa mukaseri ari kudakora amakosa menshi nk'uko bimenyerewe ku bakaseri. Ni wa mukaseri ukora amakosa make yakenewe afasha ikipe ye kugira ngo bahangane na adversaire, bishatse kuvuga ko yaba ari umukaseri nawe twavuga ko zimwe muri karagiteri z'abakaseri nziza azujuje. Uyu musore rero mu ikipe ya Villa Sports Club, uyu musore rwose akaba yarakinyemo imikino 13 muri sezo ishize. Muri iyo mikino 13 rero uyu mugabo afitemo igitego kimwe, nk'uko nabibabwiye ndi kuvuga imikino yagiye abanzamo, afitemo igitego kimwe mu mikino 13, yatanzemo assist enye, bishatse kuvuga ko afite igitego kimwe na assist nyubwo n'uruhare rw'ibitego 5 muri sezo yose. Uyu musore rero ikindi kintu kihariye nuko ni imyaka afite, so umusore w'umwana, yavutse ku itariki rwose 29 z'ukwa gatatu mu 1995. Bishatse kuvuga ko so umwana umuntu ufite imyaka 29 y'amavuko, ntago abana umukinnyi ukiri mutoya, n'umukinnyi umaze gushira umuze, ageze muri ya myaka myiza yo gukina. Nka advice ngewe nk'umunyamakuru kuri Sports Journalism Galaxy TV na APR FC nuko itamukubita amasezerano menshi, yamuha nk'imyaka 2 kugira ngo amanza agiye 3 rimwe babona harakanuka kirimo, bakaba bamwongeza amasezerano y'indi myaka nk'ibiri, kuko umukinnyi agize imyaka 29 ashaka kuba yakwataka kwa n'imvune cyangwa se akatakwa n'utundi tubazo tugiye dutandukanye. Dore ko nasanze abagande mu ikipe ya APR batari bakeya, asanzemo umusore bamwita Engineer Tadeo Ruwanga, bisa nkaho yabuze umwanya wo gukina. Yatangiye shampiyona akina ku ngoma Darikonovic muri APR FC, biza kurangira Darikonovic amukuye mu bakinnyi bakina. Ariko uyu musore ni umusore ufite impano, dore ko na match y'uyu munsi yaje kuba akina, agasa nkaho arangiza umukino kandi atari yabanjemo, ariko ku ngoma Thierry Foroge. Uyu nguyu yari inyenyeri rumwe mu bakinnyi bagenderwaho mu ikipe ya APR FC, ko ntabwo twamenye ukuntu byaje kuba byagenda. Rero si Tadeo Ruwanga wenyine asanzemo, yasanzemo witwa Omedi Dennis, umusore rwose nawe ukomeye cyane, wavuye mu ikipe ya Kitara FC mu gihugu cya Uganda, akaba yaza mu ikipe ya APR FC. Ubu ngubu akaba ari umwe mu bakinnyi batumye APR FC twari igikombe cya shampiyona, dore ko ari shampiyona irangiye. Uwitwa Dennis Omedi afite umwanya ubanzamo gukina mu ikipe ya APR FC. Nyuma ya Dennis Omedi hari uwitwa Kiwanuka Hakim, umusore ukomeye cyane we ukiri mutoya, bivugwa ko afite imyaka 23 y'amavuko yonyine, akaba ari umusore ukomeye cyane. Uyu nguyu rero nawe numwe mu bagande rwose bari muri no kipe ya Nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu, bamwita Hakim Kiwanuka. Rero bakunzi ba Sports Journalism Galaxy TV, kugira ngo update zose zikurikira indi transfer indi buze kubabwiraho nayo y'umuganda ukomeye cyane, abantu bafite social media zabo
abantu mukoresha Google mugende musacinge top scorer wa shampiyona ya Uganda, ubundi muze mubyandika muri comment ati nagindutse rwose ni umukinnyi ubuze kugaruka, mushyire muri comment muti n'uyu nguyu rwose twamuvumbeye mbere ko mutubwira, niba wumva uhosa nk'uwamuvumbiye ubitubwira, ubundi tubane mu nkuru itaha. Ciao ciao, hasta la vista, ndabakunda cyane. Njye banyita Pacifique Mbuto y'urukundo, njye munyamakuru kuri Sports Journalism Galaxy TV. Ciao ciao, ndabakunda cyane.